Kumno perlok berok sa sisian pan ngapriang sungo bahayu phi syakani ke channel jonga khasi terka. To minta singi nginya shet no da une U Ruti. Une u day u is ba steng shamaj. Nga ay lang bat kasiniru steng shamaj. Adam nang tepade yang sa ay ka kapalong sa ay munumala mndi ka bakluj mo steng pela. Sa king baha du bakandala kle baha ha du bakandala long baha. Kani kala long tingin ya tap no ha du bakandala phu mo. Pe kani kala long ngala bu steng kenta em tu kala phu. Uni pada udah umoy dashi pela nga ay da phi kwa ban shet khambon phi ay bon mo te utu isru ngi deban pin bon yu uturu te khle ya uni u is bat umoy da khle bhashwa kumne sa ay ne ka umpnyang khendian bat kamlu khendian sa khle shwa adam nang ta pada ngin sa ay khendian indian mde ban ashisan ay mo. Kani kala long tingin ya tap no shwa ka jaka bas ait ngin bu hadu bakandal along phu baha pe kani hadin shikinta kala long kumni kala phu tingin kem baha menta pade ngi deban kem hadu shpho khatsan minit em tu dengan ai ship no kumni te kanika bangan big pade nga ala ashwa ka umpanyang adem nang ta pade nga ai sa umoy dan na lor bakanum dambit am sa ta umpanyang biang na lor kumni adem nang ta sa it no tu shutam e bakan ras kendian hadu bakan dalak long double kumni sa ayam penyang biang sa biik no pade kumba steng kentai pila ban shupen tu nama teng ka temperature ka high low kani kala long pet kat no ka jingjam ka long mob ha ka best bha na tharai pila yo jimin to hi paralong khoble shibun ba pila pe kani ka video Sngo bha like subscribe but share